Ia i le nganga whaalona tele lava ma le fia ilumo le atua ia. Eo whalofan whaafeilo e tuai fo i le pa ia mawalunga o le tātou o tunu i le nei tai au. Ke lava lo whaapenao na e mafuta mai ai i tupu matamali, mai lava i maunga te tele se i o lava i maunga isi. Ia e whaapenao fo i le whaafeilo i ma le whaalona tele lava na i o tātou tupu a sina o lo tāpua i whaiva i tono tātou ainga i mauta malawa. Me se fole au whainga luenga pa ia le atua i so se fata whaitauranga lava, so se tōwine, so se e kalesia kerisiano i ona tai ma o tō uma lava mai tātou o lo tala ina le tala lei Yesu Kiriso. Ia o te o whalofa mwhaafilo i atu ma le whaalora tele lava. I le lau tele ro tātou watino mai lava i nai tamā o tinai ainga i o lava i alo ma whanau. Ia lava o whapena o na mafuta ma sisila mai ia i le nei fo i tai au. Ia o teo whalofa mwhaafelo i atu ma le fia tele lava. E vi ia lava le atua o lo na alofa ma lo na ngali leiwa au ta i tai mai ei lo tau sai fua. Ma lo fo i ola mwhai e on tātou wheloa i le manuia i le nei fo i tai au. E le nganga fia tele lava o te whaafelo i atuai le pa ia maholunga o tātou o tunu i le ngata i tonu au te aronei. Ia o whela fo ia tunu i whafo pe o na iei tūlanga whaani o na pō. O mwhai na o tau sila mwhaafonga mai ai. Tātou mawhitanga ili nei fo i tai au mo le tātou pōrkalame. O le tō Tepa le ainga vi ia leli. O iena au ta i tai ia te utau ma le nā fo i vai aso se i o mai fo i le nei tai au fō. O lofa mwhaafero i fo i le sunga ia le malu. O a via fo i o ia ma ta i tai le nei tai au. Whaatai fo i le sunga le au au. Le tai au o tuana i atu ma le fionga le tausala. Whaafitai le tautua mo le atunu i le nā fo i taimi o tuana i atu. Tātou whapena i o na vi ia le li o nei tapena i o au wala le umai whaatino i nai au nanga ale nei a la leo. Le fianga fo i le nei tai au o te talitonu o ngā luenga uma o lo whaatino i nei. Tonu so se whalwhai ngā luenga o fia lava e au nai. Pale ta vale man tu foi pe lava lemfa na ngalo ya tau no uto wa fio ma o sau le ne yatunu sa ili malo ya le o manuia fa manuia ina le tele o nanga te fa longo te ele aso ma le aso pale ta vale o fale ainga o fia lava o tau tuai tata watunu fa malo fa tai le vi inga le ave le tata ai o le nei tai au ia atonu wa ia fo le swinga. Pe lava no tau sila fia o nisi o alom whanau o loa o ngā tu tono maota malawa, pa pe nafo o nisi watu whalea o ngā ia ai, o te tali tono o alawa tūlanga o loo iai uma. Ai o loo iai le tau whama le whau tau tanga le lei, ia te utau mātua mai tātou uma. O wale whaatinonga o ia vaenga tāua. O nei fo ila tai au, vi ia lava le ali, au le amataina le tātou pūkalame. Ia vatu fo le upua le atua, mai le nei pūkalame, e ta ia lo ainga ma lo ainga upu ma le fiong pa ia le tol fianga ngi twai e tu se Jeremia lu suma le iva le mata upu le fai upu suma le tat ia le foi upu masani fe talai le li a o a nei wa o i loa manatu wa o manatu ai ia te uto o manatu i le manuia ai le o le malaya o lo fe talai mai ai le li e fo ina te fo ia te uto le unga e iai le wha moe, ma nei e tele, e ese le tele o le wha malo si au mai, o le atua le whetala i ate oe mau, kai mai na te si la fialo na fina ngalo po na manatu lilo, i ate oe mau, kai mai o manatu le manuia ale o le male, e oka se matala e whai mai le wha i unga, e fua ina atu fo i ate o tau le unga e le wha moe, there is hope. Iei lava le wha moe mea ume whina ngalo iei le atua. Nā te sila, o le whai upu nā mo lo ainga, ma lo ufo i ainga. O a lava tūlanga o lo iei savalinga le nei la lolangi, tūlanga i lo ainga, le nei atunu. A lo iei le wha moe lo sila fia le atua. Lo na whina ngalo mo na manatu mo lo ainga, ma lo ufo i ainga. Ia o le whai upu le nā mo tātou ainga nei vai esa, mai le tō Tepa i le ainga. A le tai au, whaaftai le atua. O lea ua mafuta mai le tātou mālo whaalolongia i le nei fo i tai au. Le nganga fia tele lava, wa maua le awa noa e tali ai le wala awa te foi. I le tina foi po le tamaitai. Dr. Natasha O'Reilly Baker
Whaaftai lo na talieina o le wala au, pe ona wala au atoi. Whaena mafuta mai neta, o ia leo le ave matatou malo whaalolungia. Ona o te talitonu, o le te le ia o se sao foi, o se sao anga ale neti nama lo na tufa mai foi. I lona o langa, tulou, mai le tamaitai Samoa, wa vea o ia o le tina i le nei vai tau. O tūlai mai foi o ia, i se tasi o nanga tāua i te tono o New Zealand nei, e au nai tau tuai tātou atu. Ai mā nei ala na whai ngā malanga, mā nei a fo i lana savalinga, e a vea ma soasoani i o tātou ainga, o nisi fo i le ngata i tamaitai o tina, a so se tasi fo i po ali, fo i matama, e na ia ausia fo i le tūlanga pe on savalia i le nei tina, o le ala leo proklama te Tepa le ainga o tātou malo whaalolungia le nei tai au, Dr. Natasha Urale Baker. I le nganga whaalolo tele lava, whaafelo i atuai, whaaftai tele lava malo so i fua ma le langi mama i ate o le nei tai au, talo whalava. Talo whalava, talo pātu i haoe wharitua. Talo pātu po i le malu malpa i o tātou tenu o whatasi mai le nei tai au. Ai, langona foi le loto whawhetai. Mo le nea wanoa. Whawhetai te le lava mo le wala au. Ia, taro si e watu se wha asoa e maua se wha maalosi. Ma se ai mo si tātou atu no ma tātou tangata. Ai tele lava Dr. Natasha O'Reilly Baker. Ia, la whapea ia pe ona sau no mai le whaletua ia ta e wala au pea ia Natasha. Sa sili iai au la na sau noanga. Ia, paulava le mea ia ta wai o Natasha. Natasha o le tulanga masani o le tātou watunu e motu le pā wai loa. Ia sau no ia, wha mole lava mo le silafia fo le tātou watunu a tonu e silafia oe. O tele o nisi, ai fo nisi la tau tele silafia oe le tina fo i po le tamaitai. O fea fo i e te fio mai ai o utua a wa. O le whaasino manga lava o tangata pe o le mea mua lava lea. E fasili iai, ia e wha mole lava mai whaalo le tele. Ai le i o atu le pizzo se wha matalanga i le olanga. Mua la batu se wha anoi mas wha tulu. Ai le tato atinu. Awa e mo i lava o te nau i runga ngana Samoa. E le se lau pasene lava. Ai se lau pasene la ua lofa runga ngana. Malo tau mawhai. A olo o langa na amata na ofana i sa futu le tasiva o 1963 na ola le i whangamalo ma sa fune wai le wawa mama o le ainga ngaro tina o whangamalo le ainga lo tama ai na mata o maila i New Zealand le 1974 aso valo o Februari ele ngalo ya ta isa na to ina taimia wai e te le o se mo se valele e te le o nei fale you're this 11-year-old futa sanga full of wonder le holele o me e fo umame ai fa petai le tu o le tu maua o le seki o le mautu o matu e to mo te mai e to ono e to lima fa na alo tina mo tama malai e skitu masina o le titila e na ia mam na le fa nau o me fa le tua wana fai mato pepa tiu fa tali tiu fa tasi e mauli si pepe mauli si pepe ai fa mai le tulanga e fa sa no ni sila na le fa pepe fa tanga ia e mai le pepe e ho mai ia to ho no a o limo pepe malai tasi le si pepe la to ti ai o le me mali ai na ele tama lo le ofisa tamai lo tinamo lo tama e ofo wo reject my family ai to leo ai savali asili tama lo palang tamai oh are you all right yeah o lo ave ele la to tangi fa matala le tu langa wo ye ala tango ko tama lo a mai le fasi pepa saingi vai le vavere sui fa tele lava Natasha. Ia mo si la fia foi o tua a o le tama o le sunga fa mo le se pa leoina le swafo si o tama pele la o le po fatu lo urale
o lo tina o pusi tuputala va ele urale. Aftai tele lava pe o tūlanga lea ia atono nau whaafonga mai tātou o tunu. Ia, wa e tā ua fo ina i o tu a e mai se taimina e soifuai. Tau malanga mai nei o le sfulu tasi o tau sanga pe ona e tā ua. Le te leo le swinga ma le va ai le suia oe le teine titi Samoa. I le te leo leo langa i tono o New Zealand e pe ona e tā ua. Ia, awa e tā ua fo i le tūlanga lea. Ina ua tau o mai ma lala fo impapa au i nei. Ana yesi taimi lea na ta ua ona o lau journey le po le malanga. Na e tu ua ai New Zealand nei a wa oe o se tangata ese o tau ainga o ni ainga le musika a tonu mo si le fia o te leonisi e iei o tuangane o oe foi a. Na e tu ua ai lo New Zealand sina vai tau ma e malanga atu i Australia ma papena ma Amerika. E lo furfao tau sanga o ualo i Australia. Ai e foi le whaasoat foi se manatu i lo mamlama i o mātua o tangata foi le folau. E fai sau tala ia o mātua o le mea papa, mam, o le mea o te mana e fai. O le upoa o mātua ele tai whapea o ele mawhai pea e mua whamai ia oi tau fia oi. Oi kau fia oi. Ana fai. Ia walo le Australia, lufu wha tau sanga, to e fo i mai tolu se fulu tau sanga, tolu so tas tau sanga, o whai po ipo walu i Amerika. E vai. I Amerika, to e fo i mai, lua lau whanau, a wo fo le vai taimi wa vai atu. Ana tau te maa lama umatau tau Samoa. E putu sa plan me tau te oia, e la ngona le taimi wa matutua matua. Tau se fo i mai, vai e ta. Wau leo matua ai. Ma nei a tele pa pe o wala na o ta ua mei ale i o aunga ma le mea o lo fia tu fatu. Ona o lau malanga, your journey. I le soifuanga na e o mai e New Zealand nei mana i o mātua. Pa pe na ina fo i lao na e tu ua New Zealand nei o si te maitai mai malanga te Australia. Pa i po fo i mai ma lo wali i a mana i o lualo. I le toi fo i mai i New Zealand. I le tausanga le lua afe ma le lua. Ma nei e tele pe ona e tā noa fo i ma. Tā tāla noa i e lea vaenga. Ia ma whape na fo i ona whaatino e fo i nisi o pese pe ona e tā ua. Tā whape na i e sau album ma whape na tu ina wa o e sita maitai. E whao ngā fo i lo si fonga. Ia tonu mo sila fia fo i nisi. Ia o lo tuangane fo o tangata. Pese fo i a. O ai whale suafa o tama o lo i loa i nei i ona kone. O ai ele ngua. O le kama ke o whainge ngua ki ka pisi. O le wi i ngā. Ia le nā. Pe o le winga le nā tala. O le ainga le nā. Po le tuangane le nā. O le tamaitai po le fionga ia Dr. Natasha O'Reilly Baker. Kinka pisi. O se ainga o mai pe. O na o avatu ua whape nā. O na ia mea lofa le atua. E taha o mai le tūlanga pe o le wala au wina whaaloloina o oe le tina i le neitai au. Ona o oe o se tina pe ona pe o le tūlanga wa iei nei o wala au winai. Wa na o wofo lava ina ua o maua le tala ma o wa ai fo ma o moli mawina. I tūlanga o wala au winai e tūla i fo ma e tufa i lumo o tina matangata. Ona o oe o se tina na e to e fo ma e a o ina i le au tele lava o tausanga. Ma ua tolu tikeri ua maua. A mata le Auckland University na e toi manatu e foi, e toi a o tawina, whapena, tolu le lei. Pe o le ala le o manatu ai, o le soi fota wivi a te oel tina. A wa o lo whaafafonga mai nisi. E pe manatu nisi o mātutua, o te leto e ausia, o te leto e mawhaia. Ai pe ona e sao noa, o loutu a foi a mesesi o ta manatu a, e lu i tau lo soifuanga ma lo wolanga, wa le tasi le vaenga taua. Tone whaafonga mai fo i nai mātua lo whaafonga. I le whapena na whaamalo si au, encouragement, i o lato walum whanau. Ia whaia sau noanga wa, leana e toi fo i la onga wa e teine matua, tu lo lava atono o le tala sa o lea te o na o whatu. Pe ai se a,
Ele fast full mal fitu tau sanga lo wolanga. Awa e manatu ai to al lao. O le se sala mali o te paitanga te me o la me wai fai se me va bera ta ta sala fai me ma fai. O lo ai o matua. E sai to ai na tangata e fo ele mua le positive. Pe ai ma fa pe te pasua ti a mama dad se idea po se me lai te tau ma fa ia. O lo tamala. O te nofa e pala maa ele pala o upua te tō, le upu fole le o whāna o tangata whawhanga i upua. E moni ale tala. O lau tama, e whai mai a o Tasha, o le ale mea te whialo e whai. E le o le mawalunga o le maunga. O le loloto o lo manao ma lau tatalo, o lau tau mawhai. Tu sa o le ale mawalunga o le maunga, e mawhai na e whaia. E a e fuli le ilo malo si ma e tatalo. Ia o mai loa ele ngalo upunga ya o se o mata ua o mai loa o loa fa solo no tau sanga o lo su ese mail o manga file decision mo feeling mo o le ato fo ila o lo su ele plo kalame ma tatalo mo to lua ma o le leia le vision se fu tau sanga pe atu lo to lua o te mana au te alo le University of Auckland. E whaile 4-year whātau sanga bachelor with honor degree. Umale ngā whaile master of social work degree. Umale ngā whaile doctorate of philosophy in social work. Ia, awa ele mā nei o re whamaoni o le tua. O tau nu. O tau nu. A o le mea whauna, o le mea lesi mata wana maua mai le nā journey. E fo ele ai so ma fau e fa apea o te alo te aonga na o fa ya aonga ele o le mea na fa alia mai le na time le o mai o le staff o le pule fa mai ia o e te alo e teach le pepa le au tua umale o la o bachelor o fa ya why are you doing that afa mai when we see you we can see you are a teacher na ia pe le winga nale le whaamatalanga e tele moli mau mo o ba ai fo iai ma ua o i lo fo ni se moli mawina ai mai se fo te mi e te tula iai ma vea o le whaia o ngā a muli muliane no o le e se tātala i vaengali a le te mile ai lo walu atu lea o ngā wana e fo i lea o ngā le tau sanga e lua afe se fulu te whaamole mole lava o i la ofisilia any advantages if being a mature student o oi o tangata matua e yei ini fo le se taua a fo ini lu itauna wa e tawa me umalava e yei advantage o tangata matua le wa feeling ai atono e fo ini lu itau fo ini lu itauna wa el watu o tina matua ala la iti lava ia le vai ngale se ba yei tono university se sai e pe uma lau te e va faatasi mala fana ia so o le mea awa o le average age o le vasinga e pe iwa sfulu fa e matau na mata tau sanga na o le lua sfulu lua tau sanga a lea o lo teno foto e fa fitu tau sanga ma isi nai tina e to lima matau all about fa lima fa ono fa fisu a pitu matua o le disadvantage advantage mo le disadvantage o le sifo i me o lau attitude o le advantage o le mautu o le filifilinga wawa e matua o le maturity o le sifo i advantage o le e toi tato o e matua o le whaingofinga distract aku oe ka koi ai if you're for ingai disadvantages o kele low type le ai masa malama melo typing le ai masa malama me technology ala tu sila le penny wa ele a onga ola titi mai tutanga primary school whangamalo all the way matma onga South Wellington Intermediate Wellington East Coast College na o malama mai na I was a good student o le mea leo le pea o le mana e sau le mea o tangata you roll up your sleeves
alwe fai. A fai le mea fai fale le. Pe ole nganga le fo le lo tam fai ina ia momoli atu nei tai atono iai fo ni tina tu lo fo ni tama fo o le nganga moni le po kam te Tepa le Aiga ona o lo yele moli mawola i lo tula i mai wa te le o se au nanga te le o lo e fatino ina atu ile o sila fiat o tele o tangata tato o tunu a le o te lo ono tono le university te le ia le impact o oele tina ile awa onga le to tele o alo mafana ele na tangata Pasifika po tanga Samoa fa pena mai fo tangata ai lu itawa fo ila se si o fa fonga mai netao e toi fo ile a onga pe ona eta ua wena eta ua mele wa au fo i tulo i se o laiti e pe wa e saunoa wa e focus lava pe wa eta ua mele tulo le upule e tau wa e le tu e tau talaititi wa le koe a wa e focus lava ile ila wa onga a fa e se taimina e manatu ai fo ile a wa e few did you ever thought of giving up at some stage pe na alfisiri lava ai e fo se connection o lo wolanga i Samoa ile achievement lewa e fia manao ia i lo wolanga le tai mi family mole la ole tele o taimi o maa o kewa ole tala lo tolua he's counting ile aso fai kau ala fai kau ngai fai mai le fata sa le doctor e fa e ongo sulu taimi o manao e that's it o fi ai lo winga la is every 3 weeks for 4 years o le winga la tala o le mese o se aula o te alu ma o te au alu te speak o e fa ma speaker o te fai tangata bai o le o langa e fai ngata e le fa pe ia i se taimi lumana e la e manao e tu o lava e la e iai the question is e te fili to get back up mana ia after te lava Natasha o le tau ale na that's se tau atu lava i tatou whaasalonga wha businessi mo le break le tatou i fo i mai toi wha awau saunoanga o ele doctor wha aptai tele lava wha aptai lau sunga le malu mo tatou whaasalonga wha businessi ia o wha poponga tatou proklame o toi Tepa i le Aiga i le nei tai au o lea o lo o wha penao na mafuta mai ia le fionga fo ia Dr. Natasha O'Reilly Baker sasi fo i o tina Samoa po ta mai tai Samoa au sia fo le nei tūlanga pa ia o ngai o ia University o Kilani mwhae o na o ina msosoani i alo ma whanau o Samoa a wala na mala awina o na o moli mawina ma o whaalongo ma ai fo i le tele o le impact po le mwhae o na a ina fo i nisi o alo ma whanau ia na saunoanga malana tufa atu i ni tūlanga e tau tala ai a bea fo i ma speaker le ngata whaia onga e fo ni steimi wala awinai o ia a bea o se tangata paasoa atu ma le alofa o le atua ina o toi fo i le aonga o toi whaafonga le vaenga mua mai nai o na mātua manu i tau ma wha malosi pe ona tu ina atu e lonta ma ia te ia wha penao na alwatu inu mautu e fo i mai ma le la o wha penao na o ina mai tolu le leipe o na ia tā ua au sia uma wha penao na maua le 4-year bachelor o le social work o le BSW i Okilani University a penao with honors ia o mai fo i maua le PhD o le doctorate i ia le li wha tai e pe o le tasi leo vaenga tā ua val awina ina ia haafonga mai pe wai au ngā fo i whatupu manatu inisi o loo manatu me whai ona toe fo i le whale a onga ma wha pēnā o toe a o ina a Natasha na e sauno le tūlanga lea e iai tūlanga fo ia wha pēa e lui tau a e te toe tū ilunga ma toe a mata ma whai pēa ma le wha malosi e iai se e so tanga fo ile i lo langa o le te maitai Samoa ai mai se fo ila o iai se influence o nei vaenga tā o lo langa a wa e whai koe kone ma iai lau whanau wa e fai fo ina va ai a te monisi o whaafonga mai o le va ai mai fo o tamaiti ia te oe you achieve this e se so tanga oe an influence fo i lau whanau se o le tala maale na o lau tama matua e te o lula o whanau o tolu furu tau sanga ia you lai tau sanga nei e umalanga doctorate in medicine
in October le tau sangale ole me ole winga la tala mali o tau faisina le mali o mo mona o mala doctor ya ia ai e foi le e ta ua ya wa ia e ta ua le e fai le tala ma fa ta le tala wa yo matua i Samoa ole e pu e ai mato o mama dad elena le fai o tala e fai na ole fa sa vali le tala e ole fai ngo manga po le fai ngo le pa i po le fai ngo le pa moa fai ngo mato mea uma fai le fa to anga. We had a beautiful life in Samoa. Ia e o mai le fo fa ta ia o fana. Vai. A fa pea e mamalo loto. Ai le mafo anga fialo e fai se mea na te mana o le fai. Fai ma le alofa e alo e tau tua tangata. Ta talo e mafai. Ia lau fai au o leva fo inga fai au. Onga siau, alo fai siau tamba. Na fai au onga mai a siau tamba le universite. Wa umalanga bachelor. Picture. Awa, e foi lele o no fai ai. O tasi sau. Awa te mita le mena fa pe te ata mai ma te puto ma te ia ma talini. O lea o their gifts, o lalo wengo gifts. O le mea alofa, e le o se mea oe. O le mea oe o lo fili e fa o ngā mea e te alo ai e fesosoani ma e alofa ma e tautua. O le filifilinga ngā oe. Ia, o le mea na la fai po tasi o le fo e na fono foma. Ma po pole ma tapua i ana students la fai la ko exams. Ma na ia tele was fate te inga a tono fa bel fana a fai e mam a o matua. Ma tole tala vo ma fa fa tasi le vaenga. No o wilo e ta o tele mo fa fo mai tato o tunu o le langona le ya ta. O na lo wa island etina e tele lo na impact la na fana. Ona na tue fo ia o nga au fa pena o ave o i o se fa te inga le le i o na alo ma whanau. Le fo tau fa fonga mai fo i o ave fo le fo mai. Pai la au a le fo o ave ma fa ia o nga stasi o whanau. Ona tātou lo aile i o te tonu lava o a inga. I le vā mātua ma whanau. It's the power of words pe ona e ta ua le lo tamā o upuna. E o oi lo tamā e mau wa ai tono lo loto. Tono o mea lava nei e whaatawa ina nei por kalame. E malesi vaenga tawana e taua nei. We walk the talk. Elena na e pena e taua elena alfa. Paiatu whaatonunga ai nofonofu. Ai whaapena o na tutu ma batu whaateita inga lele i te tono o tātou a inga. Tamal mole lava Natasha. Ile nei lau malanga lea taua o lau journey. O anisi o le sona taua na e moa mai le nei taimi. O a fo inisi o mea mawhaiwa na e whai atu na i o tātou tangata Pasifika i nei tae au po o tamā po tina po i la whanau e toi fo i le paenga le e mawhaina toi fo i le a onga pe a wha o lana whiwhilinga lea. Ole le songa la o maua. Ole tanga i lea whaapea to understand life as seasons. There are seasons. Yeah. O le mea mali e, na mana o lo onga o te apply le ngā luenga o uma. Awa, ele ma tatalo ma lo tōlua. O te ewa o mau solo, le siata, whai mai, le olangona e te tauna o tō e fo i le community. Awa, o le tele o le mea o le a onga, o le sa theorizing. It's a conceptual ideas about the world. O me vole e whaasawali, put into practice. Yeah, e mo I lava o mawhaina o whai mea na, a mea o mea malamalamba le West Palangi, theorization, deductive, inductive thinking, mangei upo ea, lo e whai ea. A te whapea, o le hara hoa nei mea, what is the use, application? O le mea la le o iai, ai, e masalo fo ipe e fo sisi fai taimi tua atu e tue maua i sila ngona e whapeo tue fo i le la environment, the academic environment. Ai, o le mea na o maua mai o le penina na o maua mai le o i o. E le o degrees. O le mea le na o war fo ai. E le o, e mo ina maua o degrees e tō.
A o mea na o maua mai ele wha maoni o le atua. Wha nu o le mea. A walu neo te tautala I se mea, a mea pe I tangata e le tautoni. E fo ele take you seriously, pa whai mai fasili lea. Pa whai whera e o mai ima o taunu. It's the Lord. O le atua. Awa ele upu, e fo I'm not a biblical scholar. Pa o upu lawa to ilo wanganga, ilo loto. O le mea lea, o le upu le whapea, God did not give us a spirit of fear, but He gave us a spirit of victory. Ye o au. Manu malo. O te tangata, o te tautalatala, o te le, I'm not shy. But I'm a very big lover of people and a lover of God. I love people. Yeah, o le mea nao te le, if I may tangata, hey, aren't you scared? O lau tanga. A e laa ma le alofa. Ia me te whiwhi. Ia, whaftai. Natasha, wa o tuli loa lava mea wa le tasi lava le mea na o whaalongo loa e sao noa, ma e tala noa. O le tasi le vaenga na o vavea na o mana o ai fo e te sau whaasoa. A wā o te loa, o oe o tūrou lava, oe se tina e te moni o sanga te tautalatala, e te tautalatala, and you speak your mind. E te whai fo le upu moni, e te le whananani mea, e te tautala lava oe atonu monisi e fo le pe tūrou le upu lata, pe pā o papa lato whaalong, a oe te tautala sao. E na e te tau lava le mea sao, e te lo taimi o te lolo walofa, malofa atu tuanga. Tasi nā mea sili na whata wailolo. Ona e te amai lava le te leo taimi e te mawhaia mea uma ona o le ali. O lau whatu o tua I le atua. O oe o le tina keusiano. E tai e malose le fo e te le fefe ai. A tonu ona o le porkalanga tātou ainga ma tangata nu Samoa. O tātou e tā o tangata whatu o tua. O tangata e loa le ali. A tonu tas fo le vaenga tā wapi ona e fola mai. Elena ale poto o whape o le tangata alo whalangolango mea uma pe o nai te sao noa lava iai o oe o se tinai te whalangolango tele I le atua ma e loa e mawhai mea uma I le atua. Whamolmole Natasha I le nei lava taimi au tai iai I le vaenga lea o le ale tāua o le roula lo ainga your family role nei taimi uma wa o te loa te le taimi a e alu fo ilae e o e tala te study a o whio yeisio tina a whio fo isio te o lua me seo whanau o le a se role fo I wai pa pena umatanga ta Ole it's the same theme ole mea tasi fo lele au vai ate lo to lo o sau se atu nu wai na whanau maola I Amerika so there's an adjustment everything is about adaptation adapt here pa masani le mea or mom, la foa, ia, you know, you see that olo langa o le sui, a part of life is change. Or matua fo yo ia, o le tutu sale malosi, ai tau mawhai lava, A o le mea na o walu ma o le aonga. E toi fo I mai, e mo e tau le whetau I pa I aisinga o ngā. E lele le toloa e ma au I le vai. I le vai ia, o lo ainga. E te alu I fe, e toi sau I lo ainga. O lo ainga foi na maua mana o mai ele melo tai. Na faila o famatalanga le mato fono le mato staff le si vai tai. Ai alu tali ele o palang. Wana wa o Pacifica la ye. E tai me tau fa you know naughty the students. They're naughty. I find my little fa pele po le ale mela fai. In a students that are naughty out of why? I'm used to this. Wa o masani au te matua. Wa levanga ko lengi la o leadership, mai mea whapea. Wa o te matua. E wheo lolo ko singa mana, losi me ingo vale o ngai okay. So, e le whapea o se mea fō. Le mea le mai e lau whanau wa. E moile le, o le mea atasi. It's the same principle. Au tala noa se student. E mua o lata fusi mai. Na whaere iai, vai. O le alofa o le whatonu. Yeah, you need prayer. So the application e alu ale mea o e tofo iai mai e inu iai le mea le lei mai lo ainga. Mala ai mai se le vama le atu, le upu.
po fea me tell you, etele, you don't hang it at the door. Well, I am not an apologist. I am not an apologist for Christ. I am not an apologist for being a Christian. I'm not an apologist for believing in the Word of God. Me ili melena. Itu sapo le tumu academics malako theories mai. Ele fa for lo fa maulunga. It's being honest. Manaya. Pero le ala le fo le o te fia ai fo i lau saunoanga ma e tufa wa mo le whaafonga tato tunu. Wa o ina o se tamaita i tulo sina to fo ma se fia fo le tato o tunu atone le lonis. O lo wali o le palangi. O le palangi mai America pe atone mo le sila fia. So he has to adapt as well. Le tele o taimi wa o se tene matuama wa alava lo tu lai i lau tu malanga nu ufa Samoa. Pe o le tasi fo le vaenga taua. Ile au nanga fo i male naunga fo i male alofa o sama ya te oe. Ufa tasi e pea ma oe te mi umalo savalinga wa. Tele nei tau sanga, tele nei tikeriwa au sia o ina mawalunga le tūlanga wa e iai. A se tasi o mena o whaalonga ina ua o iai fo i. Ma le tele o nisi o whaanaunga o nisi o alo ma whanau. Ona lata o langona pe ona e ta ua le taleta o mane e te latu fusi mai le tangata. O le tele o taimi nei e study. E te savali whaatasi ma students. O oe o le mentor, o oe o le tutor, o oe le lecturer. Ai whai mai lau tala o oe o le whaia onga, o le langolango, o oe fo i e lecture ina pe avatu. Ai ina mea uma. A ole upuna o fai tau wina i le tustu singa i au tusi e whaapea. Ale mea sili o na wha mawalunga ina i lau langona o le tina. Amen. E loa, pe ia lai te vai i lau whanau. I po i tamaiti e te awa o ina. E te savali whaatas. E te lele o onga. O se whaia onga pe o le pe ona e ta ua. E le o avelo mawalunga fo i le o le whaia onga e poto atu ya o le whaia ai o lau upule tusi lau tusi e whapea. O ultimately, as a mother, e ai who saw her own children, I tamaiti nei po o students ia I whanau a onga. E whai sau tala I lea wai mana I tele. Ma nisi o whaia onga e lewa e ta ua le vaenga le te iai mo tamaiti. O lau tala whai o students, au whanau, o te whai iei. E le ai se senga ma se tā ua o tau lau whanau. E le ai se senga. E le sila whanga le atua. You are all precious. Period. Or that is the starting point. Lau fully tato sa vali whaatasi. Malo wanganga. O lau tatalo o whea me e lau whanau. E talo si o maini tangata e whaapea la ta wanganga I lau ui e whanau. O lau feelinga, how I move in the world. Mata savali ma o le tatalo. It is a walking action, prayer in action. Ai o le mele nai le whainga tai lenga luenga. O le mea, that's the engine, it energizes. Manaya. Ai atu iai, na tala no le sipo. E fia taime e bili atu si o tōlo for me. Tasha, where's the money? Pena le lima suru tā la tatongi le ma accounts. Awalu le ia Tasha, ave le card, si student, ave e mo le pin number, wala ke pisi. Ale fatau meni mea ai fai le study e ma. Fai le ia I lo tōlo, vai. It's like the mustard seed. It's not a lot. I believe God's going to do something amazing with these young people. I won't be here, but that's not the point. So, and ole mea ngai ese I really enjoy. I enjoyed the most. Ole whailonga au ke whiko fia iai. Ole mea ngai e taua oe e tamaiti e students e lau whana o mama. E lau sau mama, right? I ole sifo le tule na I lau wā ma la siau whana. E tā ua fo ele taimi o te whaalonga iai a lātou. Ele taimi o te whai iai, what is your experience with this? Na whai mailo students, o mailo au whana, mama,
how come you're always interested in what it's like to be 20, 19, 22, 35? Wo ia ele mea na o le sfuru iwa tau sanga, lua sfuru. A wa sui le o langa. O te fia wha malama lama. What is it like to be young at this time? Wala ngona ato la tau manatu te mana ia tele o la communication e te fia lo fo yo la tau la ngona. Wa le mena e matango fepe le nganga moni le na. Ina ua o whaalongo ma o whaifo I ngā luenga lo e whaia au e whaveai oe ma lecturer whaia onga I le universite te lene ngā luenga tā ua mo le whaafonga tā pua I tātou tunu. O le ala lea ua o wala uwina ai le fionga ia Dr. Netael Natasha O'Reilly Baker. O nei te le se whi au tā ua lo o mai mō tātou a inga I tūlanga umalama. Whaia ina o ia o se tinaan toi fo ia o ina le whaasumu e whitau sanga tolu tikiri e o lava wa o mai nei vai te mo vea o ia o le doctorate papia now the PhD tulanga aelo o ia lava lo na nganga le o ia o le tama itai politina Samoa e alofa kasi o vaenga ka ua o le talitonu I le atua mal fatu tu e ve o se lu itau mai se so ni wa ia nisi o lo fa fonga mai tonu o tatou a inga nei taimi o manao e toe ia fo I lea onga ai pe e ni stay ni fa vai pe manatu le mafai a le o tau fa fonga mai le neta le moli mawola ale nei tina e me se fo le taua tau no stasio vaenga o te mantua la vai lau saunanga o le te leo le influence a na yo matua o po tau talai e ta oso I nai lo so I fua ma lo wola wa te lo foi mai lo ainga lo va e che ia o te loa le ngata fo I se utua a o whailangi wholau. Alo tina, o se, she's a great artist. O se tina tu siata. A tonga le o lua ea, nau sanga taluai sa ulua sa whaila na whaalinga tele. South Auckland ia na ata matulanga. A pena u whaia ina I fo. Ia o nga ainga fo I le musika matulanga. Pero winga lea, o le, toi tepa le ainga. Mele lei pe ona eta o matua o positive o mele lei o le ngona fo na por kalame nei tato te mana a mai mele lei va ainga le lei o fa te inga le lei o manuia o lo tula mai ni ainga e fa va ai tu lo mo lo fa lo tele lava Samoa pe o la ngona lea ina ia avea ma taiala avea ma tau avea ma soswani I loo fo I ainga, o tātou ainga, e a veale nei tina malona fo I ainga. Pe ona o wha amalaulawina o nisi o tūlanga pe ona iei fo I se ona tu aile tina. Ia wa o e ele ata wa o wa iei e lele mātou fale na tusi e lau tina. Fo I lea o lana ia lea tāleni na o wa iei. Hawhitai tele lava wa o langona e te lea tāleni. E te lela le impact po le influence o mātua ia te oe. Ma le si o manga environmental o ainga. Ia se, na wala talata tātai me umai. Ai se whaisau tala I le vaenga lea I ona. Pa o mailo tāpor kalame. O mātua, very unconventional. O le whaupunga pālangina. Not normative. For example, lo tina, sa whaia onga. She's a career teacher. A whaia onga fo I nei. Ele se mea o masani ele matu nuu e umana whaia onga lo tina sau ave na pāpau whanguta lo tina lai whaia onga whailo na maumanga ai whai mai tangata oe tele whaia onga pusi aua whawal palau lima mai o lo tina e whai mai out if I want fish I go fishing whapena wale mea whainga encouragement o le sitangata ta ua ma le loto lana encouragement ya o fitaui ma le mau anti fitaui ma le mau e o lo tina ma sisters as a female role model because o le ainga she's auntie o le cousin o lo tina o le si o fai onga foi e sai me atu e tato our sisters if I may Tasha le mawhainga I can't be here I'm too old mo foi akore how old are you 40. That's not old. You can do it.
Yeah, mama, ele mamafala ele, oh, I can't do it. So I'm 58 now, and I want to really malusia to it's that's all what's in the part. Mea tata mai tai, ia mata soli foi. Ema now. Sa ili se awala. Tatalo e mafai. Na fai lewa limas fu balu so sama. Mata o fasu fitu. Mafitai. Praise the Lord. Ere ne faya onga. Tele nei fa manuanga le atua o se tina. Whaatai fo I nā fo I tamale lei o lo lango ia te oe a me se fa malesi fo I mena achievements o tamaiti. Pe atono lo ba ai tamaiti la to tina feeling wa achieve po ia au sia ne man. Wa ve fo mo fa malo se mo potasi ma stay ne mo nga luenga le lei uma o fa pe na fo wa ve fo ma fa ya onga. Le ngata le achieve ma wa ve wa mo ti career doctor al na fo fa pe na fo na ve ma fa ya onga so no le me alofa fo ile ale tua ele o tu ua na o e lava alo e manatu tu fa te fo I tangata ina ia fa nga ina ia ile vala au le tua ia te oe fa te tele lava doctor Lenita yao Natasha O'Reilly Baker fa te tele lava o le nganga moni lea ona wa o fa longolongo wa over ai wa o moli mawina fo ia nga luenga lo fa tinoina e mawhai e ona e sosoni atu mō tātou tangata foi na yalo mawhanau le university. Le ala fole o manatua I eo ngā foi e te sumai e te tūwhātu foi I le tātou watunu a meise lava o ainga e ona e whaunoa I le te le o le sao o lo tamama lo tina I lo soifuanga ma lo wola. Le fo ua whapena ona e tu e tuwha mai ai ia to atu mo sau noanga muli fa o mai lo tapo kalame o fa uma sau a fa so ele mo fa fitai mo le vano ma lo le eva ma lo pa e fa ma lo sia te pe e lui at fo ele mata o pole o tato e mo a o le fa pe e mo fa pe o ele ma fai all the negatives tau ma fai a solution focus. Look, so is awala. I malo sia te foi taso o man fa pewa if you feel it alu it's toya onga we te lolo soi fua. Tautu na e ata mi e tangata e tau ele positive tele lau mitina yai. Tau mai. Tau pe tau am. Ele atauna kui pui lo anga. Mautu lo filfilinga. Why ele otu they are not good cheerleaders. So ele sangata positive ma support oi. E tu sa polea. To atuli me tatalo. Awa for atuli o tatalo fa afia. Ola, I thought ia fa eu tala wa tau ro ola vale ma tala isa mo fa tolo tolo. I will feel it so how. Sangi for tia. Ia ma si o so lua foi. Ole testimony for ole moli maulia for ile maungali. Wi-Fi maile research for every 10 people it's a file PhD, 40% e file uma. 40% le tau no le uma. So for my foi e mawalunga atu le rate of divorce mali separation. It's a ngata 5 PhD wale fai ngata. Ia fa pe o fai so ainga. Ia fa ai le so ainga wai if ele so me fai ngo fi fo le study I am fine. Fa te til mane fo le tawa le wa e maya o se fa manatu awa e lo to lua wa telefo taimi o le alu mo le so enga matulanga a ia nga lue fa tasi malo wali bo lo to lua fo ila wa ba mana ia telefa manatu le wa e mai fo il taimi muli nei ina ia be mindful as a couple ina ia tapena le leima mautinoa tu le taimi e te o ina ai mai e fo lo taimi mo si o to lua nga lue fa tasi Paftele lava la ufionga Dr. Natasha O'Reilly Baker. Paftele lava moltaliena o la wala au ya te oe o fia lava na wa e tali mai sa papea la le tali mai ne ya paftele lava wa vea lava oe ma
ma la me pa ma nei fo I nei ta sulu atu ma nei tele sila mai fo le tata watu no ia o lo fa penao na ai lo atu o nisi lo lava al faletua te mai tai Samoa o alo ma tama whanau o Samoa o tula I mai o aina ilu talo sau stene sa vai sau lo lele o lecture tai au Kilani University ia whaaketai tele lava o le mitanga lea maleala leo nei por kalame o le Tepa I le Aiga o le whaamanatu, whaamalosi, whapena tu ina atu e tau te moli mawina your living testimony of God's grace ma le alofa o le atua tasi le me o te whaapitai ai o le lau moli mau tele o teimi I le alofa o le atua ia te oe ma lou Aiga o le whaapitai tele lava Natasha manuia tele lava le atua ia te oe ma lo wali I masio Aiga alo ma whanau I pele anga le mo pele poto ma le atamai mai le atua paatino I nai lo wala o ina ma lau ngā nuenga pe an filfile I le atua ai mo le nei taimi ia soifua ia ma ia manuia whaaptei tele lava Natasha ia o sai nai nei aso pe o na wala o ina ai le fionga le atauta Natasha Raleigh Baker o lau te talo, ia wa avea ma wha malusi au ia te utong mai tātou, e nisi o lo ia te tonu maota malawa, wha afunga mai le ngata I New Zealand nei po te nufa, ia au ngā foi, e wha malosi ma encourage ai foi setas, ai wha aftai tele, mana tua le upo le atua mo long ainga, ia re mia lusu ma le iwas, whai upo sumatas, a o au nei, wa au lo manatu, wa au manatu ai ia te utou, o manatu le manuia e le o le malaya, lo fetalai mai ai le li e fo ina atu ia te oe ia te outou le unga e iai le wha moe moe there's always hope in God pa te te la manuia ne vai asa e soifua ia ma ia manuia